Divê kêvanê da ku ji aliyekê Tirkiya dibêjîtin, em ji bo her operasyoneke nû li Rojavayê Kurdistanê her dema ku pêwîst be amade ne, di hember de Hesedê dibêjîtin, ew jî amade ne. Ji bo her gef û bertekeke Tirkiya ew alîkariyê ji kesê naxwazin, li benda hîç kesê nînin, temam bala wan li ser wan e ji bo bergêriyê û berxwedanê. Ev di demekî de ku di nava çend rojan da bi taybetî heftiya derbasbûyî û heta vê çaxê Tirkiye dest pê kiriya karwanên serbaziyên tijî çek û çekdar dişîne Rojavayê Kurdistanê li ku derê vecih dike li hemberî Kobanê û dişîne serêkaniyê ku di destê wan de ji xwe hûn dizanin ji dawiya sala 2019 ve. Heta niha Tirkiye du operasyonên mezin li Rojavayê Kurdistanê encam dane. Yek 2018 yek jî 2019. Bu dagîrkirina Efrînê, Serêkaniyê û Girêspî. Ya herî dawî ku çavlê dixwaze ku derê dagîr bike, kontrol bike, ew jî Kobanê û derdora we ye. Ji hêjaya Emran Mensûr parêzer û şîrovekarê siyasî ji Parîsê dipirsim, bizanim yani ev operasyona Tirkiye plan dike di nava van şert û mercên ku dunya bi temamî têda derbas dibe, bi taybetî zilhêzên cîhanê, mumkin e bihête erêkirin û gulopa kesek bihête pêkirin ji bo Tirkiya? بله هم خیرات نوم تماشوانه خونی هجا براستی اپراسیون یعنی گل کی زحمته وکه نرینا گترکی تخواز یا گه صورت کی رو دید سر پریسه گده زحمته پر گیچه یعنی اف اپراسیون وکه بین نرینا گد بیجن گوه درباس بنو و بشی برخبن لی بله یعنی بله ترفعت نشانه ترکاده برگو تن اپراسیون دیش اشکری چه هل بترکی بازارك عشق دي يوروب امريكا سروكيا بايدن دي قديش بيتم اوبراسيون تشيك ترزح ما تقول لك يجو اوبراسيونك بما زمونا هنك شيء هجا عمران هنا كي دنگی تاقد دبا كرما خو نزانا كيشيا دبا كو نيك مايكا تدا كيشكي هبه هنا كي نزيكتر بك از پرسا خويا دنشت بكم هن سرچاوا رادگهینن جدر دبیجن گفتگویه که جدی نافبرا روسیه و ترکیه هیا جبو درکرنا هزین یپگی و حسده ج کوبانه ممکنه بشر لحف کرنک نافبرا واندا پیگ بی و روسیه هزین کردینه چار بکه جنافچه در بکهون تو چاوری لحف کرنا ری کفتنه که وحاد کی به تایبتی لسر کوبانه ده همبر دا روسیه ادل بی ج ترکیه بستینه یعنی تشتکی وها پر زحمت براستي پر زحمت قال لك يعني هاجر اوبراسيونا كتشيب بيجي تركو باز ميغل جينا شاي كردها يعني الهندري سوري هل بت ابيا يعني بريارك پر زحمت تركي جي بالسنه جونغو شي اوبراسيونا هي عربي خب تركي قرتي لنرو كب شاكي مزن اليوم ناصكم بتري 6 مليون كسن سوري هنا لادبيجي اب كسن كريوان 6 مليون ديجي حكومتها سوري وهوزان روسيا سوري يعني وكا ريجيم سوري يكن وشلو اداره بكنترول بك فرز احمد قال لك اوروبا جي شبه امريكا جي يبقى لكن كان برا شبه بين اوروبا ترينا احمد قال لك زحمه بازار السياسي وشيء تكسر طاوله والسر حساب ملت سوري يجي قال لك زحمه تجيبه بين وكا بيجن شبه هل بت هيجي قصدي خدين ديجي بريجيما سوري يعني وقت كدينو كدينو جبو ريبريا خسر لابجي براستي دلكي سيستم برا بيصير نخوش بيشيده نخوش بر بيشاوده تمام هجا عمران اللي داری پرسک در دکه پیش تو جی دزانی هفتیا در بازبوی لدردور عفرین روسیه بفروکین لهزین سوریا دموکرات دابو هر هفتیا در بازبوی فروکین سوسی و پنج ین روسیین پیشکفتی لفروخانه قامش لوی هات ندیتن اف جوی که ناینه بیرامرو وی مینا سال 2018 و 19 دشوکه طاری و بدنگ دا جنیشکا و ترکیه دیسا اپراسیونه که انجام بده بی اریکرنا امریکا دبا روسیه ری بده بسه يرو زحمت قال لك يرو سروكتيا باين قال لك زحمت تركي برا مناص بكن بارتي عملتي جمهوري هندري برلمان دي اتفاقيه ومتحالفه ارينا دا وان هندري برلمان دي جو اوبراسيون چارك درباسي سوري
تركي إيرو ورقة وينا بوي بوازدة سجدة دولارا تركي إيرو قلتي خرابة افتش قش برد وشغتنا بون يعني وكا إيروم دبيجن هل بد الهندري سوري بخجيج آلي كي ديجي ده ليه براستيك برام يعني نظام براستی دنگیتا تمام نای من إيه نظام إيرو دچه إدارة هفتاران منطقة كن نورماله هجای عمران دنگیتا نای من از تمام پرسین برسوین پرسین خوشتا ناگیرم نظام چیه سدم اگر تل باخو هنکی بنیره بزانه نظام سدم دنگه چیه خوش و تیم چاره بابا سر بکلی دنگیتا نایمه مالسف از تمامی فهم ناکم تو چه دبیجی دوی ناف بریدا حتی پرسا خوی دن جه هوا بکم دن هجان دخوازم بزانبم يعني دناف خويا تركيا جدا هيا هواجه هيا كو اوبوزيسيون قالكي لدجي اوبراسيونك وها لقال دس حالات درت كافو دبيجا روشا ولات جخا تجي بحس كر كافلا ويران نا امكانه ام بكاربن خول بر بگرن لكي وي هزيده دا تركيا يعني جي چنا سدم كو تركيا او قاز باصرار بيتن جنيش كافو شبكه اوبراسيونك وها بيك بينا تركي برام خوش بجن تركي ناف دا آگراده تركي هگر خوا دشي به اوپراسيون آب کردا سوري بدان دستور ده و نه هجینه زانپه انه و ما به کردا بدانی لهندره تركي جرو کردا في وقتها بتسكني مشكينا كي ضغط دو ده هيجي چون ما به کردا ما به يعني ما به کردا بدانی دستور سوري كما سر عرض خوا تركي نافذ شو بدانی تيجي ما باب سكنه هلبته بسريه بل تركي نكر ما به کردا رو اللي بقيس جباري يعني ضغطك ليتي بروسيونا تمام بريسك فرمت ليتي جبو خاطري تمام هجا عمران منصور پارێزەر و شرۆڤەکاری سیاسی ژە پاریسی هەر هەبی لێبوری ناخۆ خوازم دەنگێتە تەمام نەبوو مەجبور بووم ببڕم